Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Uganda byamenyekanye ko umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga mu gisirikare cya Uganda Colonel Peter Semakura yatawe muri yombi akekwaho kwakira ruswa kavagari. Ikinyamakuru M23 cyanditswe byari byabanje gutangazwa ko umugabo nyambaga ko umusirikare yaba yarahawe ruswa y'ibihumbi 300 by'amadolari ngo atanga amakuru arebana n'itumanaho mu gisirikare cya Uganda ayahawe n'igihugu cyo muryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC. Ikinyamakuru M23 yavuze ko uyu mugabo yaba azira ruswa kuko byatangiye 2021 ubwo ikompanyi y'Uburinamibia yashakaga kugurisha ibyuma by'itumanaho rya gisirikare cyangwa se ibyo mwita ibyombo ku ngabo za Uganda UPDF. Uyu musirikare ngo yaba yarafashije ikompanyi y'Uburinamibia kubona isoko ryo gutanga iryo koranabuhanga ku ngabo za Uganda, ariko baza gusanga ibi byombo byari kugura miliyoni 200 z'amadolari ari bicupuri mu ishyamba batabasha kumvikana. Umukomisiyoneri watumye UPDF itanga iryo soko ngo yaba yaraciye kuri Colonel Peter Semakura washimagije ibyo byombo abanyanamibia bari kuyuriraho akavagari k'amafaranga muri Uganda akamuha agafanta k'ibihumbi 300 by'amadolari y'Amerika. Uyu mukoloneli ngo maze gufata ukavagari k'amafaranga yahaye umupfungwa yabike ngo bitazagaragara ko ari yeruswa kagurisha igisirikare ibikoresho bidakora. Iri soko ngo ryatanzwe mu gihe General Wilson Mbasumba yari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Perezida Museveni yaje kumusimbuza umuhungu we General Mpuzikeni Rugaba. Ikompanyi yo muri Namibia yaramaze gutanga ruswa na komisiyo kubayihaye iryo soko ariko itarishyurwa ngo ihoreze ibi byombo muri Uganda. General Muhoza akimara kuba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ngo yabwiwe ko ari isoko ryo kugura itumanaho rya gisirikare ryatanzwe, ariko mubwira ko ibyombo byahawe isoko bisanzwe byarananiranye ahita bihagarika ikompanyi ya Coticom itangira gukurikirana we yahaye komisiyo na ruswa. Ikinyamakuru M23 cyavuze ko bijya gusakuza Mutafungu wari umukomisiyoneri wa kompanyi ya Namibia yari kuzana ibyombo bikemangwa yabonye byanze ajya kureba General Mpuzikeni Rugaba amubwira uko byagenze kose. Avuga ko niba batakishyuye ibyo bikoresho nibura Colonel Semakura amusubiza agafanta k'ibihumbi 300 by'amadolari yari yamuguriye kugira ngo bicemo vuba. Uyu mugabo Mutafungwa ngo yanajyanye General Muhozi ku mupfumu wari ubitse bya bihumbi 300 by'amadolari byari bya Colonel Semakura, ariko basanga wari ubibitse amaze kuryamo 80 asigaranye 220. Uyu Colonel ngo arafunzwe ndetse amaze igihe ataragizwe mu butabera ngo bazwe ibyiruswa yahawe kugira ngo ugurishe igisirikare ibikoresho bitari byo. Gusa amakuru aturuka mu ngabo za Uganda agaragaza ko igisirikare cyamunzwe na ruswa ndetse ngo nta kintu wakora n'urwego rwa gisirikare udatanze icya 10, ndetse ngo harabatangiye kuva ko General Mpuzikeni Rugaba bizamusaba imyaka myinshi kugira ngo ashyire igisirikare cya Uganda ku murongo. Mu myaka yashize igisirikare cya Uganda cyakunze kuvuga ko abashinzwe kugura ibikoresho cyane cyane indege za gisirikare bagura muri caguwa zigasandara zikiri mu kirere nta kizikomye cyangwa se zigasandara zihaguruka cyangwa se zimanuka. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ariko kandi yagarutse kuri ruga X yari amaze iminsi mike avuyeho kuri inshuro yatangaje ko abacanshuro b'abazungu 150 kuri bari mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri Bukavu abateguza ko bazatabwa muri yombi. Ni nyuma y'iminsi mike barirwa muri 288 barwanaga muri M23 mu bice bya Guma na Sake bafashwe miri bagasubizwa mu gihugu cya Romania. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yarabakuyemo mu kuboza ko umwaka ushize General Muhoza bicije kuri urwo rubuga rwe rwa X yari yaraburiye bari abacanshuro ko ingabo za Uganda UPDF zizabagaho ibitero guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka. Uyu General mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X ku wa mbere yagaragaje ko ryari yaravuze ryamaze gutaha. Ati nari narabwiye isi yose ko muri Mutarama tuzafata abacanshuro bose muri Asirazuba bwa Kongo, nabivuze mu kuboza ibyo twarabirangije. Sinari narigeze mbona abagabo bacwekura kurusha ubwo abacanshuro bagutwaga. General Mpuzikeni Rugaba mu bundi butumwa yavuze ko ari abandi bacanshuro 150 bari mu mujyi wa Bukavu nabo bagomba gutabwa muri yombi. Ati numvise ko i Bukavu hari abacanshuro barirwa mu 150 bose tuzabata muri yombi. Abacanshuro bavuye muri Kongo Kinshasa bavuze ko imiyoborere mibi y'abayoboye igisirikare ariyo nyine bazana yatumye batsindwa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banatse ko umutwe wa M23 watangaje agahenge ku wa 2 Gashyantare uvuga ko ari ku mpamvu z'ibikorwa by'ubutabazi. Mu itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka umuvugizi w'Alliance Fleuve Congo ufite umutwe wa M23 yavuze ko badafite intego zo gufata Bukavu cyangwa se utundi duce. Ntibizwi niba ku gahenge M23 yatangaje bakumvikanye n'uruhande rwa leta. Iri tangazo risohotse nyuma y'uko kuva mu mpera z'icyumweru gishize havuzwe imirwano mu gace kegereye ikibuga kinini cya Kavumu muri teritwari ya Karere muri Kivu y'Amajyepfo. Kanyuka yashinje ingabo za leta ya Kongo FARDC gukoresha indege ya gisirikare ku kibuga kinini cya Kavumu no kurundayo za bombe avuga ko zica abasivile mu bice bagenzura. Uruhande rwa leta ntacyo ruravuga ku gahenge katangajwe na M23 cyangwa ko byivuga ko FARDC irimo gukora ku kibuga kinini cya Kavumu kiri mu birometero hafi 40 mu majyaruguru ya Bukavu. Uruhande rwa leta ruvuga ko rutazigira ruganira n'inyeshyamba za M23 kuri ubuzigenzura umujyi wa Goma. Ruvuga ko umutwara igikoresho cy'ingabo z'u Rwanda. Amakuru ariko agera kuri ibi bisavuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC hamwe n'inyeshyamba za M23 impande zombi zikambice mu gace ka Kisare ahiriwe agahenge hagati yabo ku wa mbere. Hagati aho umuhate wo gukemura amakimbirane Perezida William Ruto wa Kenya yemeje ko ku wa 5 no ku wa 6 mw'iki cyumweru i Dar es Salaam muri Tanzania zaterana inama idasanzwe izahuza imiryango y'ibihugu bya EAC na SADC. Ruto yavuze ko abategetsi bemeye kuzitabira iyo nama barimo Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania,
Perezida Felix Tshisekdi wa Kongo, Paul Kagame w'u Rwanda, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Kaguta Museveni wa Uganda na Hassan Mohamud wa Somalia. Mu buryo buzwi Perezida Kagame na Tshisekdi baherutse guhura kuri iki kibazo hari mu kwa 9 kwa 2022 bahujwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa hari New York mu nama rusange Loni. Umuhate wo guhuza impande zombi wagerejwe na Perezida Joel Rensongora ushyigikiwe n'ibihugu by'amahanga nta kinini wagezeho kugeza ubu. Kinshasa ishinja Kigali gufasha inyeshyamba za M23, Kigali nayo igashinja Kinshasa gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi ni ibirego by'impande zombi byemeza ko ari impamo n'inzobere za Loni. Kinshasa yakana ibyiregwa na Kigali bikabuko. Icyakora mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'ikinyamakuru CNN kuwa mbere, abajijwe n'ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo Kinshasa, mu gusubiza ati simbizi, ariko nushaka kumbaza niba ari ikibazo muri Kongo kireba u Rwanda kandi niba u Rwanda rwakora icyo ari cyose mu kwirinda, navuga nti 100%. Ku rundi ruhande ariko abanyedini muri Kongo Kinshasa barimo abagatolika n'abaporoso barangajwe imbere na Kardinali wa Kinshasa Fredero Yambongo bageje kuri Perezida wa Kongo umugambi w'amahoro no kubanisha abanyekongo na bagenzi babo muri kano karere nta maraso amenetse. Aba basenyeri ntibatangaje ko uwo mugambi umeze 100%, bavuze ko ari Perezida Tshisekdi ubwo uzabyitangariza kuko icyo bamweretse ngo ari uko amahoro ashoboka nta maraso amenetse. Gusa ariko ba Perezida b'inteko ishinga amategeko mitwe yombi Vital Kamerhe na Jean Michel Samarukonde baherekejwe n'abavugizi babo baganiriye ku itegurwa ry'inama idasanzwe y'inteko ishinga amategeko kugira ngo basuzume ko umutekano uhagaze muri Asirazuba bw'igihugu, cyane cyane nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru kwa M23 wemeza kwifashwa n'u Rwanda. Iki cyemezo cyafashwe byihutirwa hakurikijwe amabwiriza yatanzwe n'umukuru w'igihugu ubwo babonanaga nawe ku munsi wa mbere w'inama ihuza imitwe yombi. Nk'uko umunyamabanga w'inteko ishinga amategeko Jacques Joly yabitangaje, ngo imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko izaterana buri umwe ukwawo kugira ngo isuzume ko umutekano wifashe muri Asirazuba kandi itange ibitekerezo byo guhagarika ibibazo ku rwego rwa politiki na diplomasi. Mu kiganiro yagejeje ku nama y'abaperezida w'inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe yavuze ko kubera uburemere bw'ikibazo cy'umutekano imitwe y'inteko ishinga amategeko yombi yemeje ko inama izabera mu muhezo. Ni Nyabije muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe Rigathi Gachagua wahoze ari visi perezida wa Kenya yahishuye ko Perezida William Ruto yigeze kumuha miliyari 2 z'amashiringi ya Kenya akamusaba kwegura mu nshingano yari afite yaje kweguzwaho n'inteko ishinga amategeko. Ikinyamakuru The Standard nito gisubiramo Bwana Gachagua agira ati Perezida Ruto yansabye kwegura mu miliyari 2 z'amashiringi anyizeza ko nzajya ngenerwa umushahara wanjye ndetse n'abashinzwe umutekano bakundinda ngategereza ikindi gihe nkazaba ngaruka muri politike. Uyu munyapolitike muri iki gihe ushinjwa kuvuga cyane yavuze ko hari abadepite bamushyigikiye bamusabye kwegura ngo akomeze politiki hanze azagaruke yiyamamaza 2027. Aba nabo ngo yabateye utwatsi arabangira. Bwana Gachagua yavuze ko azi neza ko hari abadepite bahawe 500 by'amashiringi, abasenateri bagahabwa miliyoni 10 z'amashiringi ngo yeguzwe mu ikinamico, avuga ko ryabayeho ryo kumwikiza. Amakuru ava muri Kenya avuga ko Bwana Gachagua avuga ko angayikishijwe n'urubyiruko rwo mu iki gihugu cye rukomeje gushimutwa rukaburirwa irengero. Avuga ko Perezida Ruto afite uburyarya bwo kutasobanura uko ugaragaza ko urajwe ishinga n'ibera muri Kongo Kinshasa, nyamara abaturage bayoborirwa irengero buri kanya. Gachagua wabaye visi perezida imyaka 2 agaya cyane gahunda ya Perezida Ruto yo kwinjiza muri guverinoma bamwe mu mashyaka batavuga rumwe, agasanga nta kintu na kimwe byahinduye mu mitegekere y'Igihugu kuko ari uguha abantu imyanya batazavuga ijambo na rimwe. Kera kawa yavuze ko kuba ataremerega na Ruto kuri bimwe mu bikorwa mu gihugu ariyo ntandaro yo kumweguza, cyane cyane umushinga w'inzu ziciriritse. Uyu mugabo avuga ko akunda akarere ka Mount Kenya yavuze ko ubu kasigaye inyuma muri politiki ya Kenya, agasanga ikosa yakoze ari uko yashakaga ko abantu ba Mount Kenya bunga ubumwe. Rigathi Gachagua ashimye imyigaragambyo yakozwe n'urubyiruko rw'abajenizede, ariko yavuze ko rudafite ubuyobozi agasanga rumuhaye amahirwe yo kuruyobora yayakiriza amaboko yombi. Muri Kenya bari gusiganwa banganisha ibitekerezo mu matora 2027 ubwo Perezida Ruto azaba ashaka manda ya kabiri. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Tanzania abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banditswe umudepite wo mu karere ka Embakasi y'Iburasirazuba yandikiye Perezida Samia Suluhu Hassan akamubwira ko yangiwe kwinjira muri iki gihugu bahana imbibe, amusaba ibisobanuro no kuvuga impamvu yabyo. Uyu mudepite yamenyesheje Perezida Samia Suluhu Hassan ko yanafungiye ku kibuga cy'indege Julius Nyerere amenyeshwa ko ari umuntu utemeye kwinjira muri Tanzania, ibyo bita persona non grata mu ndimi z'amahanga. Uyu mudepite uhagarariye Kenya muri EAR yivuze ko babajwe no kuba yarafunzwe kandi asanzwe gukorera muri Tanzania, byongeye kandi akaba asanzwe ari umuturage wa EAC. Ikinyamakuru The Standard nicyo muri Tanzania cyanditswe Depite Baba Wino yandikiye Perezida wa Tanzania amusaba kumubwira impamvu yangiwe kwinjira mu gihugu kandi ari ikinyamuryango cyo muri EAC. Uyu mudepite ngo asanzwe adahina mu mavi kuri politiki z'ibindi bihugu kuko umwaka ushize Perezida Museveni wa Uganda yagaragaje ko amakuru ahabwa ni Perezida w'igihugu cye amubwira ko Depite Baba Wino yivanga muri politiki ya Uganda, ndetse Museveni yavuze ko ugasuzugura atazakemera ibisobanuro ko intumwa rubanda ishobora kwangirwa kwinjira no muri Uganda. Perezida Museveni mu ijambo yavuze icyo gihe ubona ko yabyegereje umutima cyane, yavuze ko uyu mudepite wo muri Kenya yivanga muri politiki ya Uganda kandi akunda gushyigikira abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni.